Reka tunyure ku makuru ya transfer ari kuvugwa ku mugabane w'Uburayi ngo ikaze makuru ya sport agiye atandukanye. Tuvuga ku makuru agiye atandukanye ku mugabane w'Uburayi no muri Afrika. We kanda subscribe ubundi udugitekerezo muri comment. Naye makuru wifuza ko tujya twibandaho ni ibiki wumva wifuza ko tujya tuvuga cyane kurenza ibindi makuru ya sport agiye atandukanye mu bihugu ushaka muri champions zose ushaka. Tugerageza kunyuramo turebe ibyo ari byo. Ikipe rero zitandukanye zo ku mugabane w'Uburayi kuva ku itariki ya 2 Mutarama kugeza tariki ya 2 z'ukwezi kwa kabiri nyine ubwo ni Gashyantare amakipe agiye atandukanye atari nayo gusa kuko no mu Rwanda ndavuga ku mugabane w'Uburayi atari no mu mugabane w'Uburayi gusa no mu Rwanda hose bari gushakisha abakinnyi bashyashya binjizamo abakinnyi bashya bongera basohora abandi bigendanye nabo bakeneye nuko bababonye mu ntangiriro mu gice cya mbere cya season ya 2025-2026. Ikipe rero zo ku mugabane w'Uburayi ni zimwe mu makipe zikomeje nyine kugenda zigaragaza cyane. Hagati y'aho Manchester United yamaze kuba itangaza Mike Garlick umutoza mukuru w'ino ekipe. Byo yose mbere yuko rwose nkunyana no mu transfer reka mbanze ndebe ibyino nkuru uko byifashe. Mike Garlick ni muntu ki muri ino ekipe ya Manchester United. Bivuga ko ngo hari ngakuntu bari basanzwe babiziranyeho Michael Garlick rwose Manchester United rero n'umutoza mushya rwose wayo ubu si inkuru rwose byamaze kuba biba ibintu byamenyekanye hirya no hino kuko by'amasezerano ngo bimaze gukorwaho rwose. Michael Garlick watangiriye akazi ko gutoza muri Manchester United n'ubundi kuko ntago ari bwo bwa mbere rwose agiye kuba muri ino ekipe nk'umutoza kuko yigeze kungiriza witwa Jose Mourinho. Mike Garlick kabisa ni Jose Mourinho unamuhisemo aravuga turi mwana nabonye afite gahunda araza aramwungiriza. Yaje rero gutoza abato ba Manchester United aza gukomereza muri Middlesbrough ya Football Club amarijari hari gutoza. Uyu munsi rero aragaruka Old Trafford toza cyase yobora ikipe ya abakinnyi ikipe ya Manchester United bari bamaze igihe rwose ibintu byakomeje kugenda binanirana. Dore staff rero technique ashobora gukorana nayo nkuko iri kugenda amakuru zandani zikururwa witwa Steve Holland umwe mu bungiriza be rwose ngo ari hafi aho ngaho ashobora kuba ari uzaba ari kumwungiriza. Ubwo Holland naye murabizi ko umwe mu bantu banamenyereye ekipe cyane harimo Jonathan Woodgate umutipe nawe n'ubundi barabanye muri ball ndetse rero n'uwitwa John Evans barakinanye naho muri Manchester United kuko n'ubundi Mike Garlick n'ubundi nawe yakinnye muri Manchester United. Ubwo rero abakunzi ba Manchester United no kumuha ikaze umuvandimwe Mike Garlick kwinjira muri Manchester United mu mujyakiriya muterero. Witwa Sir Alex Ferguson yigeze kuvuga ngo Garlick azaba umunyabigwi muri Manchester United nk'umukinnyi yaramuzi rwose yari yamutoje n'ubundi kuko umutipe yavuye muri ino ekipe n'ubundi yigeze gutozwa na Sir Alex Ferguson kandi buke ko yavuye muri ino ekipe za 2013 I mean urumva ko ni rwose biba bigenda byisubiramo. Jose Mourinho rero ni umwe mu bantu rwose bagize uruhare mu kugirirwa icyizere cy'uno musore. Ati yavuze ngo Jose Mourinho the special one ati mu magambo yavuze ati witwa Garlick ashobora kuba yaba umuntu ushobotse kuko uyu mugabo niwe muntu uzi gukora ibintu bye mu mutuzo kandi neza. Ubwo rero umuntu rwose Jose Mourinho yakeje ntago ari ibintu byo kuba twatindaho. Hagatanga ikipe ya Arsenal itegura Chelsea mu gikombe cya England Football League Cup cyangwa se nushaka kubyite Carabao Cup ni umutera nkunga w'ino rushanwa ni rushanwa ry'igikombe cy'igihugu hara mu gihugu cy'Ubwongereza. Akaba rero kuri uyu wa gatatu bari buze kuba bamanuka mu kibuga ikipe ya Chelsea ndetse n'ikipe ya Arsenal. N'umukino ubuze kuba ku kirwa cya Stamford cyangwa se nushaka kwita Stamford Bridge niho uno mukino ubuze kuba ubera. Hanyuma rero ikindi nakubwira nuko mu transfer ari kuvugwa nk'ikipe
ya Arsenal kuri Ethan Nwaneri bimeze bite? Ethan Nwaneri ni umwe basore bavuzweho kwerekeza mu ikipe AS Bournemouth ni ekipe yari ifite witwa Antoine Semenyo umuwinga wari umuhanga cyane. Bivugwa yuko rero uno musore ikipe ya Manchester City yamaze kwegukana kugeza kanya unayikinira mu buryo buri official ko yatangiriye ku mukino wa FA Cup anatsinda igitego mitego 10 batsinze kuri kimwe. Uyu mutipe yari ari muri gahunda za Arsenal yari yanze kumuvanaho ibitekerezo no muri sama ishize bari mufite muri gahunda ariko biza kurangira itamwegukanye. Antoine Semenyo rero biza kurangira yerekeje mu ikipe ya Manchester City obiro official kakanya no gukina. Witwa Ethan Nwaneri yavuzweho gutizwa muri ino ekipe ya Bournemouth avuye muri Arsenal. Ni umwana wa ekipe muri Arsenal, nta kintu yamuguze nuko nyine umwana wakuriye muri ekipe gusa. Ethan Nwaneri rero ngo agomba kuba rwose ngo yamaze kuba ibintu byo kuvuga ngo ajye muri Bournemouth ashobora kuba ngo bitari kuza neza. Ngo byifuzo bye ngo nukuguma kuri Emirates Stadium ati wishes to remain at the Emirates and fight for his place in Mikel Arteta's squad. Ati ni umusore umaze kutangaza ko nyine ngo yifuza kuba yagwa muri no ekipe ya Arsenal ndetse yiteguye no gukomeza guhatanira umwanya we muri no squad cyangwa se muri ekipe y'umutoza Mikel Arteta ntayindi avugaga na Arsenal. Ubwo rero no mu mwongereza ukina nk'umu midfielder agakina yataka bavuze ngo ni the English attacking midfielder. Yamaze kwakira ngo yari yarakiriye offers cyangwa se offer y'ama ekipe menshi amakipe agira kuri atatu. Bavuze ngo the English attacking midfielder received the free offers to leave Arsenal this month. And Arsenal bavugaga rero ko ari byinshi cyane amakipe menshi yagiye amugerageza ashaka kumutwara ariko kumutwara ku ntizanyo kuko no mutipe amasezerano abafite muri ekipe bigendanye no ko ari umwana ukuriye muri ekipe bari amasezerano aremereye ku buryo utavuga ngo uje kumugura gusa menshi uvuzaga kumutira kuko ni talented. Mwarabonye ku mukino wa Portsmouth yanarukinnye neza aranawurangiza nk'umwana bakinnye neza rwose. Utegeza tukareba witwa n'umusore Ethan Nwaneri ku mukino rero ariko gukina na Portsmouth yongeye kwigirira icyizere yuko Arteta mutekerezaho. Ni kamwe mu kantu Arteta afite ku buhanga ko kuba rwose agerageza akamenya buryo ki amanaginga cyangwa se balance abakinnyi be akagerageza bose kubashyira mu kibuga. Barimo nka Norgard bivugwa ko yabuze umwanya mu kibuga hagati ariko aragerageza akamushyira muri defense. Norgard akigaragaza nta kundi biba byagenda ekipe imeze kuri ariko biba bimeze umwanya wiyeminiye hose ugomba kuwukina ukareba ibyo ari byo. Gusa ngo bavuze ngo he's decided he's staying. Umwanzuro rwose wanyuma ngo no kuba yakigumira muri no ekipe ya Arsenal. Gatube tutegereza turebe ibyo agatanga witwa Benjamin White umwe mu basore ba Mikel Arteta bivuga ko Arteta amukunda cyane ngo ashobora kwerekeza muri Everton ku ntizanyo ko umusore afite amasezerano yo muri Arsenal agomba kumugeza mu mwaka wa 2028. Bivuze ngo arabura imyaka isaga 3 akiri muri no ekipe. Bivuze ngo ni hafi seze 3 zose. Ubwo rero Benjamin White rwose sinzi niba aribaze kuba yakemera rwose kwerekeza muri ekipe ya Everton cyane ko yatangiye gusa nkaha abona umwanya muri ekipe ya Arsenal bya hato na hato. Manchester United ni urucabana na kuri Mike Gallic wamaze rwose kuba asinya. Ngira ngo nk'abarimo Olegon Socha aramaze kugenda avugwa byamaze kuba biba urucabana amaze kuba biba urucabana. Ubwo rero ngutegereza tukareba niba witwa Mike Gallic bizamworohera kabisa muri no ekipe akajya kuba yabasha kuba yagira byinshi abafasha muri rusange. Agatangaho kandi amakuru yo aba ari menshi y'ama transfer. Ubwo rero nyuma yo kureba kuri Ethan Nwaneri ndetse n'abandi bagiye batandukanye barimo na Benjamin White, andi makuru ahari na ya ikipe ya Chelsea na Manchester United nazo nizo ekipe zonyine ngo zamaze kugaragaza ko zifite ibimenyetso byemeza ko zishaka rwose gusinyisha rutayizamu wa Real Madrid Vinicius Junior. Uyu mutipe abenshi bavuga ko no kwirukanwa kwa Xabi Alonso bishobora kuba bifite hari mu ruhare rw'uno mutipe Vinicius Junior gupfubirana nawe bigatuma adakomeza gutanga umusaruro nk'uwo yatangaga. Byatumye rero ndetse n'amakipe menshi atangira kumwaproachinga ko byamaze kuba bivuga ko no musore agomba kuba yava muri no ekipe. Ubwo rero kugeza aka kanya ngo harimo ibiganiro rwose bikomeye cyane na za Manchester United. Ese nyuma y'igenda rya Xabi Alonso ibiganiro ntibigiye kuba cancelled? Harimo n'ikipe ya Chelsea ngo yifuza kuba yakakira no musore Vinicius Junior no munya Brazil.
Bukayo Saka ubwo tubikesha David Ornstein nuko ngo amasezerano buriya ngo yongereye kuko ngeze kubabwira ko hari contrat y'imyaka 5 yamaze kuba sinya ariko ngo bataramenye Zandani neza. Zandani zero zavuga ko ari contrat igomba kuzamugeza mu mwaka wa 2031 ngo rero no gutegereza tukareba niba umuvandimwe